Da provedemo ovaj incident u malo prostačkije riječi. Dakle, na početku ove godine formiran je odbor koji bi trebalo da bude krov pod kojim će se odvijati proslava 200 godina od rođenja Njegoša. Ovdje smo u uvodnoj riječi gospodina Tasića osjetili izvjestan ponos što su ovdje u Etnografskom muzeju bile 3 ili 4 večeri tako posjećene, tako umne i tako značajne, rezonantne sa akustikom o Njegošu. Mogao bih nabrojati možda 30-aka, nisam najbolje obavješten, individualnih podviga. Jedan od većih i značajnijih zaista je ovo likovno čitanje Njegoša, meni omiljenog slikara Predraga Peđe Dragovića. Ali, pokrovitelju, predsjednik Republike i naš patrijarh, izgleda da su morali odustati. I sve se to otvorilo bilo na 2 akademije, Akademiju srpsku nauka i iz Republike Srpske i Maticu srpsku. Jedan jedini dinar nije dat za proslavu 200 godina Njegoševi. Dakle, ako ne može država, jer u nevoljama u kakvima jeste, je valjda zabranio onaj dugovladajući veleum iz Montenegra, ili pak oni iz Brisela, onda mogu usamljeni podvižnici. I mi zapravo o tome i govorimo. Kad kažete vječna zublja, ne možete da ne dodate vječne pomrčine. Ono prvo odnosi se na umjetnost, zublja svjetlost, slikarstvo, književnost, a ona vječna pomrčna je ovo o čemu govorim na početku. Istorija ili takozvana operativna istorija zvana politika. Zašto se to nama događa sa najvećima? Ko hoće da nas zombira i ko hoće da od nas učini ono što nismo? Vi slušate i u Srbiji i u Crnoj Gori jednu mantru koja glasi: onaj sam koji nisam. Onaj sam koji nisam, to se proizvodi u retortama, to je jedan sistematski pohod na ovo malo naroda koji još ima identitet i svijest o sebi. Onaj koji nas je u modernom smislu kao naciju oktrojstvo, Petar II. Petrović Njegoš, u toj raboti mora biti sklonjen. E sad vidite, događa se nešto veoma živo i dinamično. Ako neće oficijelna državna stvar, premda je ovaj muzej državni, pa to mogu biti malo u kontradikciji, ali ne moram, onda hoće pojedinci. Vi znate koliko je utuljene baštine sklanjano i vi znate isto tako kako se silovito vraćamo. Ja iz blizine znam kako je to bilo sa Dučićem, a i vi se možete podsjetiti. 53 godine je ležao u tuđoj glini da bi se vratio tamo na crkvinu, silovito, ne idući od grada do grada, već od hrama do hrama, i dobio je jedno mjesto koje je zacijelo rijetko koji pjesnik na svijetu ima, barem da ja znam. A kada je tu smješten i kada je ta krasna Kercevačka gračanica bila izgrađena na crkvini, sazdana, da kažem, na crkvini, onda je cijeli taj pejzaž, da kažem, popravoslavljen. Mi zapravo imamo Trebinja kao jednu mediteransku utjehu, da i mi, kontinentalci, po nevolji, normalno da se Srpskog primorja ne odričemo, imamo jedan grad po kojem slobodno hodamo. Dakle, ovdje je pominjan Pierre Menard, pisac Quixota, i ja ću ga malkice podvući, ali prije toga da kažem da kao diletanti, kao neko ko se u slikarstvo osobito ne razume, ima ovdje ljudi kompetentnih, već
kad su to rekli, meni se čini da je Predrag Dragović učinio nešto što je učinio i Petar II. Petrović Njegoš, naravno na način na koji, kao što reče jedan iz 12. vijeka, da smo mi svi patuljci koji govorimo sa ramena divova, to jest naših predaka, na kraju krajeva to bi se moglo i zvati umješnost nasljedovanja. Petar II. Petrović Njegoš vrhuni našu klasiku, epsku i lirsku književnost i zakrovljuje. To je sami vrhunac. A istovremeno on je onaj koji obnavlja umjetničku, visoko stilizovanu književnost i koji tako zarađuje jedno mjesto za koje je Bečković već napisao: Bože mili, ima li većeg čuda no što pišu poslije Njegoša. Žalim Matija, tačno je. Elem, u pitanju je palimpsest. Tako kako to svoj na svoj slaže Njegoš i kako stari rukopis probija ispod novoga rukopisa, tako vidite da je urađena cijela ova krasno patinirana i dizajnirana knjiga i tu je napravljena jedna zanimljiva i fina harmonija. Zašto sam pominjao, odnosno rekao da će se nadovezati na ovo Pierre Menard, pisac Quixota? Ja sam kao onaj patuljak koji govori sa ramena divova također napravio jedan eksperiment i od Njegoševih deseteraca skrojio sam sonet. Pa ćete vidjeti kad pročitam taj sonet koji mi je Njegoš napisao, koji posvećujem Peđi Dragoviću za ovo večer, kako mala i stroga forma soneta stiska i ekrezitom puni Njegošev deseterac i kako se oslobađa nevjerovatna energija između prva dva katrena i dva terceta u onom ulomu i kako odjedanput vidimo da su to sami svijetli kristali, jer Njegoš je okrenio brni pjesnik svjetlosti. Pjesnik svjetlosti koji razgrće mrak. I kada kažemo da je pustinjak cetinski tajnovidac, mi moramo dodati da je i veliki jasnovidac. I intenzitet te svjetlosti zapravo je ona svirepost koja nas čarolijom obuzima kad on ima svoja prozrenja i kada nas protrese onako kako nas samo i jedinstveno on ume da protrese. Vidite, u suštini, onako kako ja poimam slikarstvo, slikarstvo je pitanje svjetlosti. A Njegoš je na svjetlosnoj strani, ma koliko ima ko htio da ga opanjka. Kad Pierre Menard prepisuje Don Quixota i tvrdi, ako je njegovom rukom prepisan, da je onda to njegovo djelo. Eto sad ja tvrdim da je ovaj sonet koji mi je napisao Njegoš, koji ću vam sada pročitati, malčice i moj. A zove se Utjeha Njegoševa. Dakle, nije riječ ni o istoričeskom sobitiju, niti o religioznoj poemi, riječ o maloj formi od svega 14 Njegoševih deseteraca, koje su svrstane, kao što sam rekao, u dva katrena i dva terceta. I iza ovog čitanja ja se nadam da ćete vidjeti da biste i vi mogli sami po svojoj volji i po svom afinitetu da napravite stotine soneta iz knjige Njegoševe i svaka bi pokazala, i svaki bi sonet taj pokazao jednu jedinu stvar, da je ovaj pesnik vajkadašnji i svakidašnji. Dakle, da tu kad govori, kao da govori o onom što je bilo juče, što je bilo jako davno i što će biti u budućnosti i što će biti zauvijek.
Dakle, šta je utjeha Njegoševa? Vidjet ćete, prva strofa je okrenuta nebu i svjetlu, druga strmoglavo stremi u mrak i zemlju, a onda prvi tercet odjednom je jako zdvojan i sa mnogo ako, svaki stih počinje sa ako, znači da se stvar usložnjava, problematizuje, da je, tako reći, na jeretičkom putu, a naročito stih, ako zemlja priviđenje nije. To je jedan monah Vladika, kako govori, a onda naravno iza te drame idu sve same konstatacije i sve same neopozive riječi i odjednom se dolazi do apoteoze koja je upravo iz te drame jedino mogla izaći iz te pune pulsirajuće složenosti, iz tog palimpseskog, složenog, ekspresionističkog, puno boja i puno dubine čitanja Dragovićevog na kraju. Utjeha Njegoševa. A vi gledajte ove slike, mislite na patiniranu ovu knjigu Partenona i na sve ovo što su ovi umni ljudi kazali ispred mene. Jer ja naravno ne mogu da učiti da se izvedim da budem efektan, nego da kažem sonet koji mi je napisao Njegoš. Sve divote neba i nebesa, sve što cvjeta lučem sveštenijem, što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. Nema dana koji mi želimo, ni blaženstva za kojim čeznemo. Ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo loča tamom obuzeta. Ja želim da vam se zahvalim svima koji ste večeras došli ovde, naravno i dvojici Nikola Šindiku i Pusovcu, književnicima Rajku Novu i Draganu Lakšćeviću, naravno i direktoru Tasiću i Maji Pevac koji su pomagali oko ove priče. Žao mi je što ovde sa nama nije Željko Rajačić, dizajner ove knjige. On je bolestan i nije mogao da dođe. Mislim da mu je ovde mesto i da je on važan čovek za celu ovu priču, a pogotovo, kako mi je mama iz Partenona rekao, juče je dobio nagradu na sajmu u Nišu za ovu knjigu. Sada na kraju vas pozivam da u holu se počastimo i popijemo crnogorske loze i kave možda.